Kapitan Inteng! Mare, kita ni Mari tuyang. Nay, agpailin sa manan. Inal daw samot nga agudungan. Anya launa yan ay ati gagagaraan na ijay ilay. Kanayo na nakahambag. Sapay saan adumagas di Twitter senam. Idi pa ila kumaandamagag. No apay akanayon nga agpaili. Agam no pansin mo. Aya, Wun, uray ayabam, sana tumalyaw. uray pigsaam nga ayaban. Ay na, wun, Mare. Uray mangmangag na, sana pumansin. Ay, apay nga tangay. Ay, supladitan ni Marituyang. Ay, pirme Maribanang. Ay, kaslasan na ngam ammo ti tao. Ay, Maray, papanam. Apa di kag tagtagari Marituyang? Kaslawan nanggag mo Maray! Apay ayak, Kapitan! Anya ti bagham! Ay, makaungat kan samit. Good morning ako nakaisa magpaamang kablao kan ka. Di ka pa sumungbat. Adda papanak, iso adinak singaan. Sa dinaw. Ijay ilay, Kapitan. Ay, aguray ka. Tulungan ka nga agura iti paglugan ng tricycle. Mapanak gumatang iti pagpapintas ka. Pagpapintas? Apay, kaya't mo pa iti pumintas, Ay, katwan Da. Hindi pa ilang arapaap ko ti pumintas. Itatadaigatan ko iti pagpapintas ka. Ay, katagpapintas akon Apay nga imparaam iti tricycle ni Marituyang. Apay, dakas. Katno di nakampampansinan. Nabannog siguro. Iso ano pansin? Ay, naadaan dala iti kwarta ka ni Pari Badong. Di maten pumansin. Pasensyado ka din dong. Papanan na kanu aya. Mapan ka no gumatang iti pagpapintas na ijay ilay. Anya? Isumatlagay ang anak sayan di kuret-retiro pa na. Ta iso tigas gastusan na. Di pagpapintas na. Wan, puno matkit day. Pumimpintas, tamapukpukaw dagiti kurut-rut iti rupa na. Angam, umalalas mat ti ugali na. Ay, Badong, kita man to'y muging ka. Kaapay manay. Bilang man numano ti makitam akurat-rat na. Ala, sumango ka man kanya. Kita ay. Imposible asaan pa ilaang anaikat dagiti kurutrat dito'y muging kaw. Kat no nagngina jay usarag apang paikat iti kurutrat. Awan mo't niyagpaison ti kurutrat na itamuging maw. Ha? Awanan? Awanan. Ay na. Na. Apalandak taon dagiti ko kumaray. Siya kung ti kaubingan kada kamay ngagkukumaray. Di talag paspasikat tararamidan. Ay so, sanak ngagpaspasikat, Badong. No kaano pa bimakit ka, isumat ti panagpasikat mo. Apay ngay ka ba daw? Saan mo na pumampansin ni Tuyang mo? Ha? Di na kay pampansinan? Saanan? Di pa'y katumalyawan no lumabas dito tersenak. Apay ngay? Awang mata mo kabasol ka. Ore ayaban niya o saan na pumansin? Wen nga road. Ay, Mare. Pasensyaan nyo lang ngay. Taad na tultulang ni Tuyang ka. Ore pigsaam ti agsaaw, di na mangag. Ha? Wen, Mare. Iso asyak lang ngay. Tagkid daw iti pasensya kada kayaw. Nanatuyang aw. Nakapayong matamagmag na. Nanatuyang! Di na ka nangag, Jeep. Saan mo't atim malyaw? Paingat ha. Si Goodmut ano ay bakit tumalyaw kan umisang. Nagbalbaliw siguro na. Nanatuyang! Ay, awan lata, Jeep. Bay amon. Tatalaga saan na pumansin.
Nakatukaw ka matlatan dito sangwanan ti Sarmeng. Kita ak nga ron day ti rupak no pimu daw matlaangan. Nabambanogak ang naggapu iji bangkag. Mabisina kaon. Anyat orasan aya. Isungarod ang nagawi daktan ni pangaldawan. Nakaluto kan? Ay kunak ano na sa papay, ay sauce jak pa'y nakalutaw. Diyos kay. Dayta manin ropam ta sa sikaswam. Apay nga agungat ka ngay. Kasano asana ka makaungat? Kat di nagpailutuan matitikanay. Ingka nga rod agaron tanay. Maday no mapudutan to'y rupak. Siyak pa iti pagarunem. No kayat mo timangan, ingka agaron. Jak la kayat ti madadang. Mapirday day ti ginasgastusak arupak. Lima basak di tabalay da tatabadong. Nangag kong agpimpinnokaw da. Ne, apay ngay. Agap apadan samot. Anyat pagapapaan da ngay. Agpinpin na tudundang agluto. Pati dayta pagapaan da. Wen kagawad. Dayta tinangag ko. Ape pagapaan da dayta kat adama ni Marituyang aglutaw. Sikat aglutaw! Jak kayat ti aglutaw. Mangagpay dito yan. Jak narod Kung naktupay ka, talagang agap apada. Apay nga agap-apa kayo ka ni Marituyang paray. Agap-apa kami ayamay. Tagli bakit nanggagmiti panagapayo? Kasano asaan ang agungay, pare? Kat di nakmat ilutuan iti kanay. Tajay laeng rupa na ta sa sikaswan na. Ay, madi ate kasta. Nabambanogak anapan ni bangkag may. Di nagpaimat balonan iti kanay. No agawid na kawampay na lutaw. Agasam ngay data, pare. Ibagam nga men, anasay-saya at lata ti ugalay ngam tinapintas arupa. Di naklatadengdenggan, pare. No ibagak dayta. Armalayten na ko na. Kat no nagpigsa yung iwa na. Bratatat ko na. Agapa kami tumanin na. Amumata na jak kaya tigulo, pare. Gaputan nagsingpetak launay. No mabalain, kaya't kulata amayat tilinangan may. Mare, bye-bye amlaeng no di natapampansinan ni Marituyang. Apay, managkunana, awan to ti masapul na kadata. Ay, dayta nga ron mo ti pagsidda awak, Mare. Awam mo't ammo kabasol ko. Ngam apay adinak pampansinan. Bye-bye amlatan. Pimintas lang. Di nakamamaw na ako, Mare na. Imposible asaan to nga umay-umutang dito tersenam. Di mo't umay-umutang ngagpaysawn. Adu pala siguro ti kwarta na ita Ngam inton maibusan, si kanto mutla ti asit ganna. Ay, sigurado dayta, Mare. Kat mapasamak tuman, huyaw kunak to magkangkwana Panak man na bangkag ka, tuyang. Ay kat mapankalat ka Anya nga tano sumurot kalaangan kanyak, tapno matulungan nakmait. Makasursurot. Adda papanak. Sa dinaw? Mapanak ijay ayan dagiti kukumarek ijay ilay. Nagadayaw ti pakikaarubaam. Ay kat siyempre ijay gayam ti ayan dagiti padak anapipintas. Adamot dagiti kukumarim diti kabildatan Jak kayat dagitan. Ni Marikwanang, numaibusanta iti kapay kan asukar, mapanta umutang kat mangtidlat ha. Jak kayat day tabaak. Ni Maribanang mait, numaibusanta iti bagas, mangtid adagaws, numapanta bumulaw. Jak ngarod kayat idan, sa balen ti kayat kaw. Imbagdag iti kukumarim dito'y taam mumawn. Kan sigurado at tulungan da ka, no kasapulan ka. Sumardeng ka man. Ala, mapankan ijay bangkag mo, tamapanak mag ijay papanak. Uy, talaga gaya mapimintas ka, Nanatuyang. Nagkunak waraw. Siya ka. Ay na,
Madlaw mumetlaang day ti rupak aginasgastosak iti nangina kwaraw. Bakit kan? Ngam imubing day tarupam. Ay na, agayam tano kasta ka na yun ti ibagam kanya kwaraw. Kasta ka day? Una, sige nga rudan. Tangay iday-dayaw na. Si Kati kayat ko amang itulod kanyak ijay ayan dagiti napipinta sa kukumaray. Sa linaw. Ijay ilay. Sige nga rudan. Aglugan kan tay tulod kan. Wan, kat nayunak ti pamasahe. Way, kayat ko na. Sa bali mo't gaya man ti kukumari ni Nana Tuyang. Sana na da kayaw. Anya sa bali ngay bagbagam. Intulod ko ni Nana Tuyang ijay ilay. Iti ayan dagiti napipintas sa kumari na. Sa dinaw. Ijay iling nga raw. Talaga mo't ang napipintas sa dagiti kukumari na ijay. Aya? Nagdadakkel dagiti suot da nga alahas. Sumilang sumilap. Bay ama? Talaga nga inlaksid na kayo na kumari. Bayam, adan tumala masapol na kada kami. Kas jemot gayam ti ugali ni Nana Tuyang. Nuado ti kwartana, sa bali ti gagayem na. Wan, kasjay na. Isumot lagayam asaan na kayo napampansinan. Kasjay nga rod ti ugali na. Nuado ti kwarta na, umalas ti ugali na. Ay, awanen, inteng. Da kami laangan ka ni Marikwanang ti agkumare. Ini ngay kumariyo atuyang. Ay, sa balimot kanon dagiti kukumari na. Da, Dagiti kanupada na ang napipintas. bayad nyo na. Di sakitin day tangay bagbaga na. Wala, apay ko mga agsakit tinakam me. Ay naragragsak pa'y Nudwa kami lang ka ni Marikwanang nga agkumare. Kat iso Ay, saan mi akasapulan ni Marituyang? Ay na, awan pa'y mo't mararami dito'y paradaan, Chip. Naguray tayo iti pasahero Day ti aramidan tayaw. Chip, di na natuyang di magmag na dita kalsada. Nagpaitulod manin iti ayan dagiti kukumari na iti ilay. Ay, si kanti mang itulog, Chip. Pasablugam lang mo't ni Nana Tuyang. Ay, kanayon nak ako silapan. Oray no awan tibasol ko. Bayam, siya kung timang itulod kan kwa na. Urayak amakasangpat dito'y paradaan. Ay na, Mare. Makapakatawa mo dito. Isistorya. Alangag mo, Jerajaw. Ay, katuwan na, Mare. Ni Mare Tuyang dito lumabas. Ay, kita, ay na, nagngato ti subil na. Isnab talaga. Di pa'y kumita iti baba. Ay, sapay nagado ti bato di tapagnaan na. Di nakitkitaan ti pagnaan na. Madamdama may... Ay, sos. naidugmamay. Ay, Mare, anya kumaaya ti ibagam. Ay, kunak kumanga amangan no maipadugmam ni Marituyang ka naidugmam mga agpayson. Ala. Ay, pasensyan. Ngem awan metten ti mapantumulong kan kuana. Ay, sapay marigatan sa atumakder. Ay, bakit met ngaminin akas kadata, Maray? Ay, kasapulan na timang tulong kan kuana. Nagngato mo ngamin ti purwana. Kan, di na mo ngamin kitkitaan ti pagpagnaan na. Ay, sos, Chip. Naipadugmam ni Nana Tuyang. Ay, diyak kayat ama pantulungan. Uray sakmot Diyak kayat atulungan. Tumakder ang isaw. No kumano na singpat kanyak, di mapan ko tulungan. Isu asikan ti mapan mang tulong kan kuana, Chip. Ay, mapanak nga tawan saan? Mapan mong tulungan, Chip. Sanang. Adamot ng tulong kan kuana. Daan tibanang kan kagawad kuanang. Isuda tinang tulong kini Nana Tuyang. Ay, bay amon, Chip. Taisudan timang tulong kan ni Nana Tuyang.
Ay, Mare, umay da katulungan. Pag tinulungan ta na patakderan ni Mari Tuyang, Mari Banang. Sige, Mari Tuyang, tumakder kan tulungan da ka. Ay na. Ay, agyaman ako, kumaray. Ay, nagsakit na ito'y tumengkaw. Alamare, agasan minday tanagasgas at umeng mo. Aganos ka, Mare. Anay ka. Ay na, urayak lang na bang aran ko, kumaray. Agyaman atay nagasan nyo tinagasgas at umengkaw. Alangan mo da sanda katulungan kat kumari da kakangarod. Tauray no addan sa bali ako kumarem. Tulungan da kalata. Ay na, makasangit aklakat nga rod iti day tangay bagay ko, kumaray. Da kayo matlagayam ti makatulong kanyak. Ay. Saan amabali na baybayan da ka, Mare? Ay, naamiris ko. Nga imalas ti ugalay. Jayla ko man pagpapintas iti ugalay ti ginatang kaw. Ay. Nasaysaya at pay kuma. Agam awan mo't nga rod ti kasta amagatan. Kastoy na ngamin, Mare. Awan sirbe ti kinapintas, no ti ugalay, kat naalas. Ay, nanatoyang, saan pa'y anala daw ti amin? Agbalbaliw kan, tabaket kan. Awan tinasaya at nga ipaay ti madi nga ugali. Ala sigay! Ditong tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag. Kapitan Enteng. Tuyang. Anya ti makunam iti iawat ko ken ka akwarta. Puro coins? Anya puro coins. Adapay na yun na. Aday ta. Ha? Sagsasangagasaw? Kunakin ka nga do ti mapasadak ita. Nagadon ba daw? Wina, agsidatan iti na imas, Tuyang. Wen, agpasada ka manin inton bigat, Wina, saan ang makapasada dagiti daduma tricycle driver? Taapay? Awan gayam lisensyada, kan awan ti prangkisa ti tricycle da. Katsi ka, kompleto ka. Kat kompleto legal ti panagpasadak. No isuda, illegal. Ay, mayat gaya magimatang ta iti tricycle mau ba daw? Talagang adda agtil-tiliw ijay ili, Chip. Nagadua driver tinatiliw. Ha? Kayat mo asawang, saan ta makapasada? Saan Chip? Narigat ti matiliw. Sa pa'y expired ti lisensya. Ay, uray siya nga road, Chip. Ang tatabadong man hindi nakapila di ta paradaan. Ay, kanayon mo, Chip. Mabuti nga ngagpasada, asaan ko pa'y ana-renew ti lisensya. Ay, uray siya mat Chip. Narigat ti matilaw. Ay! Nabandog ka nagitulod ka dagiti pasaheros, Raud, saan kami makapasada? When ata expired dagiti lisensyayaw. Si Kangay, ada lisensyam. When
No kaya't mo ipakitakin ka. Shh. Oh, adday ta, jay lisensya, professional. Ay, imbag ka pa eh. Ay, agure ka. Ha, adamanin pasahero, squarog. Up, I'm coming! Agudo nga kumamare nga may samot agpaspasada at tricycle. Win Maray, nila ang pari badong ti agpaspasada. Ay, ayan dagiti daduma driver ngay. Ni Kwarog ngay. Ay, jakman amo, Maray. Ta saan dametten ang makipilpila di ta paradaan? Jak kaya ta pagluganan di tricycle ni Kabadong. Day, apay ngay? Nagpartak nga agpataray. Makapanerbyos. Ay, jakpay ngamin napadasan na naglugan iti tricycle na kay. Ay, nangruna no pasalog. Ay na, nagpartak ti pa nagpataray na. Ay, jak nga rod kayat ti aglugan no kastamot gayam. Uray siya ka? Agnerbyosak. Damagak tuman kan ni Enteng. No apay asaanen nga agpaspasada ni Kwarog. Si Madot Samutan, Mare. Una yan ni Kwarog. Anya man ti problema na aya. Saan na makapasada? Apay ngay asaan kat adamot tricycle na. Expire nga ron ti lisensya na. Na. Ay kat talaga atiliwanda Wala. Apay ngamin asaan nga green yaw. Jak amo. Na. Awan sa kanukwarta na. Ay kat. Ikam ngaminan Tulungam takaanakam kat nga road. Mali. Kaasya ko na. Apay anak kaisang ka, Chip. Dagaya man kwartak. Mabalin ko nga irinyo ti lisensyak. Ay, imbag ka pa, Chip. Nangalaam nga iti kwartam. Intad ni uncle ko Ay, nagswerte kan. Ay, adamat ko maangkal ko akasta. Ninayunan na ba iti pagmerindak ka now? Ay, nagsingpat na talaga ni Kapitan ng angkal mo. Na, naglastugan ni tata ba daw? Nagpigsa ti pa nagbusina na. Ay, kasta na. Ay, may rinyok to lang ti lisensya ka. Busina, tumat iti nakapigpigsa. Ay, napigpigsang ang busina na. Una, di kapipigsa na busina. Nila ang Kabadong tagpaspasada diti kabildatan, Mare. Wan, nga main, isula ang tadalisensya na. Hey, Nagado tinatiliw a driver dita ilay. saan da matiliw ni Badong ko maray? Ta kumpletaw kadagiti papeles na. Nagriga mga mindagpasada no awanan kay ti lisensya. Minalam nga ado ako arta ti bilbilangak anapasadaan na. Aya, Ay na, mayat kit di ano saanan ang makapasada da kwaraw. apay mat. Siyempre, tapno ado ti mapasadaan ni Badong ka. Mabannog mo't na nagmalmalam nga agpaspasada. Ay na maray, saan ang mabanog no kwarta ti pagsasaritaan? Hanggang adda nga ta discount ko, naglugan na kiji tricycle na. Ipakitam di pamaneknek mo, arumba nga ikan naka iti discount. Masapol pa ila ti pamanagnag aya. Katuan na, no senior citizen ka, jay IDM ti ipakitam. No kumarinak ngay. Kasapulan pa ila ti pamanagnag. Awan ti kinumarian maray, trabaho lang, walang kumakumaray. No baak ngay, awan discount na. Ay awan, apay kuma-discountan na ka ngay. Pau, Chip. Uray mula indigusan ti panagparinyom iti lisensyam. Kababain mo't ano sa anak ngagdigaws. Ay, talaga nga umunakan ang makapagparinyo iti lisensya, Chip. Sumarunukan tumat. Una, agurnungak pay. Nuadda ko mamot angkel mo akas kini angkel kao. Di mayat ko ma. Ay, un nga rod, Chip. Sige, inakaon. Ay, mabit man lang. Apay, Chip. Kaslad da kayat kong aramidan na. Anya ngay day ta. Kaslaan Kaslaan niya.
Kasla kayat ko ti aginom iti arak. Ha? Kayat mau ta aginom ta. Ay, kayat ko, Chip. Nadumot da ito intad ni Uncle ko akwarta. Intayinom ti daduma. Sige. Pare, Nakapila ka manin. wen pare, saklaeng ti mabalin nagpasada dito kapildatan. Wan nga raw. Saklaeng gayam ti dalisin siya na. Kaya nakarinyo ko na ba? Ay, wen! Mayat, tadalisin siya ken nakarinyaw. Matiliw da kita awan lisensya na, pare. Ay, iso nga inikak ni Kwarog iti pagparinyo na. Ha? Ay, nagswertin ni Kwarog, pare. Wala. Kaanakak nga ron. At danto nga roden kadwak nga agpila dito'y paradaan. Wan pare. Tapno adan ton kaduam nga agpasada. Chip, nakadumog ka matan, Chip. Sabartot kan sa matan. Sanpay. Kasanon nga jelisin siyam. Nanyatura sa na ya. Mumalaman, Chip. Nasa papay. Saan kan ang makapabaro iti lisensyam no kasta, Chip? Danag mo na ya. Dapay arak ta. At dapat kagudwa, Chip. Ubusan ta nga roda na. Ang nabartot kan, Chip. Langit day. Kakaiso na nga itatalang manan nga ginaom. Satpay. Na, apay ngagkatkatawa ka. Ay naragsakak nga main ba daw? Inyawat ko laeng kan kadayta na pasadaak. Agkatkatawa ka matan. Ay, siyempre aduman gaya banday to bilang akwarta. Masapul pa'y laeng ayang agkatawa ka. Ay kastuyak no naragsakak ba daw? Mala, bilangan maun, saan ka nagkatawa? Mangan ka nga ruditan, tagbilang akmanin iti kwarta. Anya tilinutom aya. Ay, karni laing, mate. Mabisin akon. Ay ba daw, saan tan amabisinan, no nagagat kang agpasada? Saan pa nga ta anak karinyo ni Kwarog iti lisensya na? Ay, jak mo Awan pa'y mat ang nakapila iti paradaan. Ay, agudo nga kumakit. Nagpatulod ka ni pare badong Ay, jak kayat. Nagpartak ka no ti panagpataray na. Kunamot ni Marikwanang. Kasta ti pa nag-drive na. Kasla agap apura. Kain adong amin ti itultulod na pasaheros. Ay, urayak langan nga agpasada ni Kwarog. Ay, jak kayat ti aglugan iti tricycle ni Pari Badong. Jak kayat ti kaskasero a driver. Apay ngay nga ta. Apay akaslad da sapsapulem pare. Kunak nagpasada ni Kwarog. Jakmat nakitkita ni Kwarog. Ay, agpasada ko man Tana irinyo na matilisensyanan. Ay, wala niya. Inikam ngamin iti kwarta na. Wen, Jakmat nakita nga imay. Ha? napananangatan. Birbirokan ni Kapitan ni Kwarog, napananaya. Nagpailimot kagawad. Apay asana nagpasada, ka nagaduti pasaheros. Ay, jak amua kagawad. Saan mi akayat taglugan kan ni Kabadong? Ta nagpartak mo ti pa nagmaneho na. Ay, sa anak mo't ngamin na makapagpasada. Ta expert lisensya. Anya? Apay Kwarog, nakunesta rupam. Ay, Umay kag merienda kuma. Ngamawan ganas kong agmerinda. Ngamin, natiliwak kat na-impound ti tricycle kaw. Anya? Ni, apay ngay. Kat damag kumot nga inikan na ka ni Kapitan iti pagpalisensyam. Jak nakapagrinyaw. Ay, kasla mataro sa akong tinapasama, Kwarog. Ininom kaw, di pagparinyok ko mga inted ni Uncle kaw. Kunakon kat. Nagparparikutak nga rudan. Ay kat,
Tinulungan na ka ni Kapitan ngam sa bali mo gayam tinangigastusam. Ay, awanan na. Parikot at talaga daytan. Tuyang! Tuyang kaw! Nay, adakan ba daw? Nakapasada kan? Ay, katwan Hop, daytaw itinapasadak. Nagadaw. Ha? Ay na. Ay! Na, katawa ka man ay. Siyempre, adugayam ti kwarta. Ala, bilang maun. Ay, wan gayam. Nakaluto kan. Ay katuan karne manan ti sidaan ta. Ay, awan lata dagiti kakadwak ngagpaspasada. Di kwaraw, natilew ta expired gilisensyana. Kat no inikan ni uncle na iti kwarta na. Kat no inyinomda ka no iti arak. Ayawanan nauman ni parinteng. Di nan tinultulungan. Di mo tultuladan ni kwarog Nasken ano agpasada ka. Kompleto ka kadagiti papilays. Narigat ti matilayo. Wen apay ko maatulada ngay ida. Nagmayat tagpasada. No legal ti amin. Wan tatabadong. Nasaysaya at latan no legal ti amin. Tapno awan pagbut ngam amatiliw ka. Ala sigay! Dilan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Anything. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panagdengay. Kapitan Anything. Marikwanang umutang akman. Anya ti utangam. 5 sardinas, 2 kilo a mantika, ken sabon a paglaba. Ipalagip ko manan tay sigud nga utang yo Umaboten iti 2,000 pesos. Bayadak tumutlaeng maray. Basta sana mabayag tanay awanan pagporchis ka. Weng kaday, danag mun aya. Mabitlaan tala at utangam. Ay na, thank you marikwanang. Awanan yaman na. Ay kwagaya maray. Nayo naman iti 2 abalkot at tinapay. Nagadumot. Sa nabalay tabayadak tumutlaeng. Oh, ato yun ti inutang ka, ba daw? Saya at Mike. Agluto ka nga rodan iti sidaan ta. Wow. Okay. Di nakakadising-singirin ni Mari Kwanang iti utang takin Kwana. Sing-singirin na. Impakaawat ka nga awan pa'y kwartata. Nasayaat nga rod no kasta tuyang. At da di bayad ti kalding ta, idulin ko pa'y laeng dayjay. Sana pagbayad iti utang dayjay a kwarta. Ayun, bayang pa'y laeng ti utang ta. Adumad ti kwarta ni Mari Kwanang. Ayun gayam, naibusan di asukar. Agsubli ka man pa'y. Ta ingka umutang. Si kapay nga ron taglutaw, tay nakumutang iti asukar. Nagsubli ka mat Maray. Nayunak man pa'y di inutang ko itay Maray. Manan? May 1 kilo laeng asukar. Kaano nga agbayad ka? Basta, agbayad kami to. Kaano nga Rob? Awan ka diti pa nagtalag mo kanyak Maray. Agbayad ka pa Awang pagpurchis ko. Agbayad kaming tumutlaeng. Kagawad Kwanang! Kagawad Kwanang! Adak dito'y kwarog. Anya dayjay. Mabalinti umutang. Anyat utangam. Batsawp kan sampaw. Ipalagip ko laang umabutan iti 5 gasot ti utang mo. Bayadak to inton umay asaba daw. Sure ka? Un kaday.
Sipod pa'y iday kat good pa'y yarakan niya. Awan ti utang ko anabulanan. Huwag matkit di Ay, damari tuyang ti kanayo na mabulanan ti utang da. Matawunan pa'y no duma. Da kwartada. Ngam di dala kaya ti agbayad. Apay akas tatilangam marikwanang. Adun sa matimbay gimatang dito tersenam itay. Ay, adu ngam utang amin, mare. Ay, isumot lagayam. Daytang agpayso tirigat na. Ay, problema. Awanan ti maipurchis kaw. Ay katrugyamon ati agsinger. Ay namare, maistresak tumanan. Di saan ka nga men nga agpapautang. No sa anak mga agpautang, ibagada nga imutak. Uray ibagada nga imot ka, Mare. Tinapatag, saan ka ama stress? Ay, narigat mo't no day takit din ti pakaalam iti sakit mo. Ay, tulungan nakman, Mare. Anya nga ti maitulong ko ken ka. Tulungan nakman ta kwentaan ta amin nagiti utang dito tersenak. Napunno nga minan tayo dua notebook ko. Jeda duma, utang pailaang idinapalabas atawag. Nagdakkel mo't gayam ti utang da dito tersenam. Ay, wan nga rod, Mare. Dakkel talaga. Iso nga rod ama estresak. O, daytoy, nalpasan, Mare. Nakwintak amin ang ti utang dito'y may sa alistaan mo. Ay, agyaman nak, Mare. Awan anyaman na, Marikwanang. Ay, naragsakak at tumulong. Ay, uray dito'y kaamanganan. Alas 12 magtin. Uray saanan, Mare. No saan ka nga rod amangan? Ikan ka itisidaan nyo kan ni Kapitan. Ay, agyaman nak, Mare. Kapay nga itakalang dungaw. Ay, adang amin inaramid mi ka ni Marikwanang. Ano na ita? Ay, kinwinta mi man dagiti utang ijay tersena na. Manungay? Adamat duagasot. Duagasot ti utang ta? Wen, ang binayada ko. Ay, good. Kababain, o di ka nagbayad. Ay, wen damari tuyang, dakkel ti utang da. Dagi jay pa. Kaya di da mo tagbayad. Jay binulod da 500 kanyak iday. Gingkita. Di da binaybayadan. Ay, day tangarud ka. Day tamot la ti parikot ni Marikwanang. Nagrigat pa'y kano amasingir dagiti daduma anak kautang. Ipaskil na tinagan da ijay sangwan ang titersina Ay, wanan niya. Ibagam takas tati aramidin na. Kita lang, no di da agbayad da kita. Ay, makapangpanganak iti tinapay tuyang. Mapan ka man kidi iti tersina ni Marikwanang taing kaumutang. Mano abalkot at tinapay ti utangag. Duwalaang. Nayunam mo na iti kapay. Dayta kadilaan. Wen, dayta lang. Siga itay nakarudan. Wen, agawaam tanay. Makamirmirienda akaon. Nagawat ko nang. Apay, hanyat masapul mo. Umaya kagbayad iti utang kaw. Nasayat mo, kwaraw. Tapno saan nga isupe pampanunutag. Wana kagawad. Nakababain mat no sana ngagbayad. Ay, naimbag ka pa itamom tagbain. Sana kas ka nagiti duma dita at mo tagbayad. Anyati ko na Marikwanang. Nay, marituyang. Adda ka magayam dita. Wan, nangag ko timbaga maray. Imbagak nga. Di ka man agin ditiam mo. Siya ka da iti paspasagidam Marikwanang. Awan mo ti dinakamat na anagan. Apay nga affected ka, Ay, agtal na ka man si Kakwaraw. Saan asika ti kasarsarita? Sa bali la siguro tinagawatam. Ay na, maray, sa nakatulong. Tapno saan ko anangag ti imbagham. Imaw. Chief,
Nakabayad kan iti utang mo iti tersena ni kagawad kwanang. Wunji paut. Nagbayad akaon. Nasayaat nga ron no kasta. Tapno saan anak kababain. Sa pa'y impalkat ni kagawad tinagandag iti nakautang kan kwa na iti sangwanan ti tersina na. Nasaysayaat dayjay nga inaramid na, Chip. Tapno agbain mo't adag iti nakautang kan kwa na. Nagpuskol ti pa nagruprupa datata ba dong kananatuyang. Apay mo't ana ibagam day ta, Chip. Kit no di dagbay bayad iti utang da. Nagapangarod da na natuyang kan kagawad ko anang. Anya nga'y tinagapaan da. Gapuang iti utang. Ayan di tinapay nga inutang mo. Awan, Anya nga awan? nagadungamen ti sasawin ni Kwanang. Imutang kalata ko man ah. Si Kalatan Timapan. Sige, siyak man lang ang timapan. Ibagam abayadan tamot lang. Wen! Nalain ka nga rudeng. Ang mga nupautangan na ka. Tano siyak Timapan, di nakayat apautangan. Ay, kat no siyak timapan na, kat sigurado pautangan na. No saan nakaapautangan? Danugamaw! Anyat gatangam ka ba dong? Dua balkot at tinapay, kan may 1 kilo a karne. Mabitla nga raw. Kan asin pa'y gaya mare. Day talaan. Wen mare. Adto yan dagiti gatgatangam. Pakilistan pa'y laeng mare. Anya? Ilistan pa'y laeng. Ay, pasensya kan ka ba dong? Ngam sa anak pa'y lang agpautang. Bayadan nyo pa'y dagiti utang nyo ah. Na, manumot laeng ti utang may. Day tang arod kahit. Manula ang madya utang nyo. Ngam aging gaita, di yu pa'y lamabayadan. Ay, kita am day tayong palkat kwalistaan di tasangaw. Na. Just kay. Apay ngay number 1 tinagan may kinituyang kaw. Wala, tada kayo ti kadakkelan iti utang. Ay, sana mabalinti kastoy, maray. Ay, di mo dadaulan day ta, Unay kamutan! Mangibabain ka, maray. Saan mo't masapol nga ipalkat mo tinagan mi dita? Haga, samanday ta. Si kalaang tinakaiturad anang ibagay ti kasta kanyak. Ay, da kayo lang aruden ti kadakkelan iti utang. Da kayo pa'y tagsao iti kasta. Nagawan ka tababayin yon! Ayan ti inutang mau. Awan, Apay ngay. di na nga ron pinautangan. Dinanog mo kuman Impalkat na pa'y gayam tinagan tayo di sangwanan ti tersina na. Anya? Wen, ngam dinadail ko na. Kababain. Nasayat nga rod no kasta. Dan, buludak man kiti data cellphone mo. Ano? Ipos ko ti dakas nga aramid ni Marie Kwanang. Sana mabalin ti kasto nga aramidin na. Win nga agpaysaw. Ay, sanla day ta. Impusdak pa'y jay Facebook. Imutak ka no, mare. Natangsit at talaga da marituyang kan paribadong. Ay, nalabos da nga ron, mare. Ay, saan kon samot na nasingiran ti bayad ti utang da? Apay ngay asaan? Ang mga no dumakkel ti gulo, mare. Saan mabalin mare? No saan mo ida asingiran, marwamda. Saan laaday ta? Amangan no isi-isiin da ka. Ay, wen ang mga no niya ti aramidan ni kabadong kanyak. Kasla kayat dak ngamin adanugan itay kahit. Ay, saan ka nga agbuteng, mare? No amom lakit de nga da ka iti husto. Ilaban mo at ikarbungam. Utang daday ta. Katrumbang laeng abayadan da. Nati ko namdong naggulo ni pari badong ejitersina ni kagawad ko nang. Wen, inteng. Itian niya agapaw. Ay, saan nga ron pinautangan ni Mari Kwanang, tadakkelan ti utang da saan daan na baybayadan. Apa nga isupay ti aggulaw, kan makaungat. Ay, tuso na ita pari badong. Wen nga ron Kasla saan nga agpampanunaw. Ay, kasaritam tuman, tagbayad dan. Ay, masyanak unay ka ni Mari Kwanang.
Ay, ad-addan abo maket gapo iti pan naka-stress na kadagiti nakautang ken kuana. Ay sa nabalay ta no masalaw ko ni pare ba daw. Kat bagbaga kababain ti kasjay. Daytoy kaditilistaan, dinadaal ni pare ba daw? Wen, Kapitan. Ay, nalabos mo ti arabi da dya tao kagawad. Saan laday ta, Kapitan? Impos na pa iti Facebook nga imo ta, sa anak ka nung agpautang. Ada ebidensyam nga impos da ka? Wen daytoy man, Kapitan. Nagpasok. Ay, nagloko ni pare ba dong? Tulungan nak ko, Kapitan. Mabuti ngak, ang mga nusublyan nak ni Kabadong. Ay, saan na bali? Kasaritak tao ni pare ba daw? Naimbaglaangan ta na sa law ka dito dalan, pare. Ada ka di bagang pare? Di nadamag ko naggulo ka ijitersin na ni kagawad ko nang idinaminsan nga aldaw. Ha? Kwa, pare? Udno ka day? Wan, pare. Di nadahal mo pa jilistaan ti utang yun. Ha? Nakababayin ti naramin mo. Di mo muna ito. Sure. Bari ko nang ti pagdawatam iti pamakawan. Ha? And may sa. Eh. No, amom nga min ti umutang. Ay, kat amom ti agbayad. Tangam si kapat ti natangsit. Saan na mabalin nga rason mo nga awan kwarta yaw. Amin tayo. Kat agkasapulan iti kwarta. Naawatan paray. Ay, uwan pare. Naawata kon. Ela, bayadan yun to. Ti utang yaw kung ikagawad ko na. Apay nga agkalkaling atan ka anagaway ba daw? Ay, kwa, nasalaw ko ni pare inting di tadalan. Kahit? Ay, kwa, ayan di bayad ti kalding taaya tuyang. Bayadan tan ti utang takin ni Marikwanang. Ha? Anya timbagan ni Kapitan ken kaya? No, saan ta ka nung agbayad? Ni pare inting ti makalaban ta tuyang. Ha? Ay, sus, amangan no pa ibalod na taba daw. Uwan nga raw, irwar mo ti kwartata. Nas kanya agbayad tan, itamot lang. Uwan, mabiit laang, taalaak itinangidulilak. Ay, nanatoyang kanta tabadong. Ti utang, rumbang laang abayadan. Di yu pukawan, ti panagtalak, dagiti kabarangayan nyo, kada kayo. Hala, sigay! Ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.